Pilingaw na ko. Tulo na kabukid sang banana cut ay lain-lain nagpurma ang naong. Kani wa naghila. Kanina na oto ko. Tingnan ko. Kani naghila. Hi guys, good morning. Good morning guys. Morning guys. Today padung daw mi manguha og strawberry, mura lang na i-farm kay manguha daw sa strawberry. Ingon siya, "Kyowa ichigo torimasu." Mura lang na ikaw galingong farm. Bitaw nasa laag pagid mi. Bitaw karon guys kay padung mi mag ichigo gari. Kanang ichigo gari guys kay strawberry picking unlimited ba tabihoday. Ang tabihoday kay unlimited kaon, eat all you can. 30 minutes daw for 1,500 yen sa adults. Happy. Balik kay nasa laag mi. Balik Miss Agi kay nasa laag si Papa. Mo ni ang view guys ay mga farm. Mga farm guys ay linaw ka mga farm basta winter. Balik na po ni sila silang farming iniga summer. Murag mo ni ay vinyl house. Kung vinyl house guys kay pwede sila mag-farming masig winter. Basin mo ni Papa, ichigo kay tere. Murag mo ni ay sa sulod. Oh, may tao. Tawagan ni Papa. Kaya marami nakapareserve. ですね、いちご狩りがしたくて来たんですけども。そうなんですね。失礼いたします。やってないって。できてないんだって。Wala ichigo今年は gari. ダメなんだっていう。Wala ichigo gari. Balik na lang ni. Palit na lang tag strawberry nang niya. Ito na lang nang ipangsagit dito sa balay. Oh my goodness daw. Magkanta-kanta man siya, cute. Inanay gani siya, magkanta-kanta ba niya? Ikaw ang videohan kay di mo sugot. Among itry diri guys. Diri guys ay puro vinyl house. Basta vinyl house guys kay pwede winter kang sud ana kainit man na may heater. Asa ta mag-park oy. Among itry diri guys kung pwede ba mag strawberry picking or basi na maligjara sila magpalit na lang ng strawberry. Musulod ta diri ay. Magpalit na lang tao. Strawberry. Jay, rande. Gambatiru ne. O manadadyo ng ichigo gari sa gawas. Dari na lang si Jamog ichigo gari. Hanger yan. Suga. Go. Para lang mapagbigyan ng iyang gusto ba. Dozo. Nanay ichigo ay. Ichigo tuloy. Mama moやるの？ママもやる？そう。はい。一つずつ取るんだよ。美味しそうだし、綺麗だね。ほら、どこでもいいよ。どこでもね、つけていいよ。僕はここにつけて。May mga lingaw ba? Kadagan ko bunga sa imong strawberry nag. ストロベリーだ。Papa, siya niya natin ako. パパも一緒にやる？真っ赤な写真撮るの。違う、パパも一緒にやっていいよ。一個食べる。はい、一個食べるって。そこについてんの食べる。ここ一緒に撮るだよ、パパ。 Mama, Ayaw, sige. Asali mo, di ba na matagak yung kuha na yung
美味しそうだね。Ayaw, sige, alta na yung ipo. Uy! Dami, diba? パパ、いちごです。なんかこれフィリピンのやり方？違うよ。日本だよ。やってないもん。フィリピンは。ないよ。ないだってあまりないもん、いちごフィリピン。いちごフィリピンないじゃん。 Pilipinas ba daw kuno ni nga wamon ka kaji strawberries Pilipinas? Ay! Saan to irete na? May ni dire kaya pwede na dito sa baba. Cheese. Go. Go. 食べていいね。うん。どいただうぞ。きます。何にしようかな。一番大きいのにしよう。 Pagkori na kay ikaw ay isa. Huwag kay kompetensya. Wala na si Papa. Wala na kay kompetensya. Taro nga po kao ni mong ichigo na. Uy, kasayang po na ni mong kananan. Oh, daghan pa mo ng sobra. Amay ni kuno ichigo ah. Kuno ichigo isi. Wow, muralag na punuan pa. Mga unta. Walingaw ba? Amay niya. Yes! Lipay kayong bata eh. DIY lang di katapati mo na. Di na may kinahanglan matog strawberry farm. ママ、ママ、また今度はね、このイチゴじゃなくて今度はね、何？ぶどうは今度は、また今度。できるよ。また、できるよ。じゃあやろう今日。 Sunod daw kay kuha na po daw grapes. Ani kay bas makatipid kag nakas bahay na DIY. Nalipay naman siya, nalingaw na. Tamis ito. Tamis, murag na ipunuan ba? Ay, halip di ang camera na. Ay, diriling ko diri. Kuya, huwag trip. Uy, may mga lingaws kinabuhi. Papa? Video dayo. Hagang video dayo. いいの。 Tabete. Mga bata ay. Baby damulag o baby gamay. So, maura to guys. Pwede po mag-ingon ani sa inyong mga bay with the kids. Ang malingaw ang kids, ba? Pwede po mga snacks or mga fruits. Depende ninyo kung ang sa inyong i-DIY para malingaw lang ang bata ba na activities sila. So, that's it. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone! Bye, Akang! Bye! Hulot ay! Nasinaw good ang ichigo ay. 食べちゃったから全部。